Pozdrav ljudi, dobrodošli na YouTube channel, ja sam Borna Zuber i evo, danas jedna posebna epizoda. Tu smo u jednom polju koje izgleda dosta sumnjivo, ali Hrvatska je izbacila novi zakon u kojem se smije uzgajati hemp. To vas naravno po izgledu podsjeća na marihuanu, ali to je skroz druga stvar, to su sestrinske biljke. I danas smo tu na Green Dream, ovom druženju. Mihael Ozornjak je sa svojom ekipom i zaposlenicima organizirao event za promociju hempa i hemp kulture. I evo, danas smo došli ovdje, bit će Kukuš i Connect će svirat kasnije, a mi smo došli odraditi intervju sa Mihaelom Zornjakom da vidimo kako će mu to funkcionirati, koji su planovi za firmu i malo da nam objasnio hempu i svemu što se s tim događa. U pozadini ljudi nam beru ovo što je izraslo do sad, slaže ih se u stupce da se suši fino i evo, idemo malo baciti pogled na to što će se događati. Odiš, ja meljem. Možemo krenuti. Znači, nemojte biti bez plana, ali najbitnije je to što imaš nekakvu priču. Ta raznolikost dolazi od recepta. Kad kažem industrijska konoplja, sve su konoplje iste. Još jedan. Pozdrav Mihael, Drago mi je vidjeti ovak te nasmijano kad to je samo iz razloga da se vratio u Hrvatsku i naši se na polju konoplje. Pogotovo mi je drago što smo tu u pušći, recimo ovak, stvarno nisam očekivao za pušću. Da, treba imati hrabrosti uopće ovak u maloj sredini ići sfurat ovak nešto. Svaka ti čast. Mene je jako obradovalo i stvarno bih htio da ti ovo uspije i sviđa mi se koja ideja, ali evo za ljude koji su prvi put na YouTube channelu, koji te ne poznaju, koji možda nisu čuli za ovo, jel možeš malo onak ispričati o sebi, o svemu tome da ljudi vide o čem se tu radi? Mogu, naravno. Moje ime je Mihael Zornjak, medicinski tehničar, rodom iz Pušće, iz tog malog konzervativnog sela u kojem mijenjamo povijest i posadili smo jedan specifičan nasad industrijske konoplje koju isključivo radimo za CBD cvijet. Znači da bi dobili čim kvalitetniji ekstrakt CBD ulja. To nam je dozvolio novi zakon koji je prošao 25.4. na kojem je ukinuta prohibicija nad industrijskom konopljom i sad to svako može raditi i uzgajati. Znači industrijska konoplja, kad kažem industrijska konoplja, sve su konoplje iste. Jedino industrijska konoplja je naziv za konoplju kojoj koncentracija THC-a ne prelazi 0,2%. Mislim, ima par takvih vrsta na EU sortnoj listi, znači svako sjeme koje je na EU sortnoj listi se u ovom trenu smije saditi i uzgajati u Hrvatskoj. Jedino što konkretno ova Carmagnola, to je talijansko sjeme koje smo mi koristili, ono u suhoj tvari ima do 8% CBD. Tako da to je trenutno sjeme koje mi možemo legalno uzgajati, a da ima najvišu koncentraciju CBD-a koja je prilično područna. Za proizvodnju tog ulja. Ali izgleda identično koji cvijet od marihuane i zato ga ljudi miješaju s time. Naravno, mi to radimo na ovaj način, ove evente, pokušavamo senzibilizirati javnost, samo da bi im ukazali da je THC nije nešto što ima na sebi rogove. Znači THC je supstanca koja je neophodno bitna kod izlječenja tumorskih tvorevina. Znači kod karcinoma THC u suradnji sa CBD-om aktivira CB1 i CB2 receptore koji u suradnji imaju snagu uništavati tumorsku stanicu. CBD je opet izrazito dobar za autoimune bolesti, dobar je za autizme, dobar je za multiplu, dobar je za još različite vrste. Mislim, i on je dobar i za kod tumorskih oboljenja, jer on će zaustaviti širenje, ali neće moći sam po sebi pobijediti taj tumor. Ja sam čuo jako puno baš informacija vezanih za to kako su se ljudi izliječili. Čuo sam i za ove kronične bolesti, ali čuo sam i za puno manje stvari. Tipa, ne znam, za artritis, za bolove na raznim mjestima. Mislim da ljudi to koriste za svašta i ja generalno mislim da je ovo genijalna stvar i da će to biti jako velika korist od toga zapravo.
Jer recimo, evo, ja sam sad živim neko vrijeme vani u Irskoj i tamo u recimo malom mjestu, kao što taj Killarney gdje sam ja, imaš 3 dućana sa CBD proizvodima. I vani je to jako popularno i vidim da svugdje se zapravo širi to. Ja mislim da je to super što će Hrvatska ovako krenut malo po malo u to i da će se ta ideja razvijati. Naravno, mi svi gajimo istu tu ideju, zato su tu danas prisutni. Od uzgajivača konoplje do ovih ljudi koji rade isključivu prodaju, imaju šopove po centru Zagreba. Oni su danas tu u Pušći, znači. Hemps, da. Zagorski moramo imati. Konkretno Hemps HR koji je blizu Markove crkve u Zagrebu ima poslovnicu, Garica koja je... U Radićevoj tamo, jel? U Radićevoj. Garica koja je u Kačićevoj isto su podržali ovaj put, ovo sve i sponzorstvom i prisustvom i apsolutno svime. Tako da ono... Vidio sam njihove proizvode tamo, vidio sam da se stvarno svašta može raditi od hempa, od čokolade do čipsa, svašta rade. Apsolutno sve imamo tamo na kućici, imamo konkretno i dodatke prehrane, ima proteina, ima proteinskog brašna, ima od ljuštenih sjemenki, od prehrane i ono. Biljka se koristi u 25.000 različitih grana. Da, genijalno. To sam te isto htio pitati jer vidio sam da si dosta u sportu, biciklizam i to. Ja sam pročitao da je od hempa protein kao jedan od najzdravijih zato što je skroz prirodan i nije miješan s ničime, nego je baš ono iz prirode kakav dobiješ, takav ti je. I ono, na kraju i tijelo nakon uzimanja tih proteina izgleda drugačije nego nakon uzimanja ovog proteina sirotke. Mislim, da ne ispadne da ja imam išta protiv, ne, ali ovo je prirodno, stvarno ono, čisti proizvod prerađevina iz biljke i mislim genijalna je stvarno ono. Super. Vama je ideja isto raditi hrpu tih različitih proizvoda, jel da? Ma je, da, nas je prvobitno u tu priču ušlo 9. I sad ono, 9 ljudi, 9 različitih ideja, 9 različitih struja i sad se mi u biti moramo ono, zajedničkim snagama dogovoriti gdje ćemo i na kojim ćemo način krenuti dalje i u kojem ćemo smjeru ići sa potencijalnim investicijama koje nam se nude i slično. Meni konkretno je cilj neka destilerija, jer bih volio proizvoditi vlastiti cvijet preraditi i testirati. Da ja sam znam koliko sam od naše muke tu na polju dobio, znači koliko smo mi ekstrahirali ulja i koje je to ulje kvalitete. Jer ja sad ne znam, ja nekome dam hrpu tog cvijeta na obradu, ja ne znam za koliko on mene pod navodnicima skratio. Ovo je Hrvatska, mislim, prije 3 dana su nam pokrali cijelo polje, mislim. Šta je to bilo? Ne znam, evo, stvarno ne znam, smiješno i meni, evo, samo znam da će se nažalost na tržištu pojaviti puno bezalkoholne trave. A dobro, opet će ljudi možda malo ljepše gledati na to, kad će pušiti, biti smireni i nasmiješeni. Da. Neko će se vjerojatno biti jako razočaran tu, ali hej, mislim da je bitno tu da se zapravo ta ideja i pogura da to nije trava za ovako pušiti, nego da je to baš taj cvijet od kojeg se radi i ulje i različiti drugi proizvodi. Znači ovo ima onako ogroman veliki korak, prvi korak u smjeru te neke firme koje dižete. Green Dream, znači Green Dream je ta ideja ostvarenje zelenog sna u Hrvatskoj. Znači da ljudi koji još nisu napustili zemlju, koji još uvijek imaju nade da će se u Hrvatskoj nešto promijeniti, da možda konoplja postane ta kultura kojoj će se oni posvetiti i od koje će oni u konačnici imati koristi i perspektivu u Hrvatskoj. To je neka moja ideja Green Dreama. Green Dream se veže i za sportske pothvate koje što je, ne znam, sad Zagreb-Amsterdam za 2 dana gdje ja promoviram tešku dostupnost lijeka potrebitima. Znači, biciklirat ćeš od Zagreba do Amsterdama? Biciklirat ću od Zagreba do Amsterdama, nekakva ideja da prelazim svakodnevno rutu od 150 km, dečki koji su sa mnom u kamperu me prate, što videomaterijalom,
što voze kamper, ja sam iza negdje u zavjetrini, dogovaramo se na pozicijama, oni skautaju lokacije, probat ćemo napraviti opet lijepu priču sa svega. Da, super, Mislim, super, ja ću voziti u tom trenu, ričem sa sve odgovornosti iz ovog puta, nadam se da će sve dobro proći, da ćemo to odraditi, jer to je opet ono lijepi zakon. Evo, ja se nadam da će ti biti onako sretan put i da ćeš stići. Ja sam bio odradio prije par mjeseci nekako veliko bicikliranje, taj Ring of Kerry, i stvarno 150 km nije šala, tako da sretno ti s time i... Ja sam odradio, evo, poprosti što sam te prekinuo, ja sam odradio baš ove godine u svrhu nekakve promocije, opet senzibilizacije javnosti, za Pušća Buzet, znači iz sela Konoplje u grad Tartufa. 260 km 11 sati, s tim da sam prošao i Delnicu i Učku, sve te uspone, odmaro i odradio 260 u danu. Maksimalno sam odradio 350 u jednom danu, vozio sam Zagreb-Šibenik 17 sati, prije 2 godine sam odvozio Zagreb-Dubrovnik u 3 dana. I prošle godine sam planirao voziti Zagreb-Amsterdam, ali mi je izletilo koljeno, pa sam bio 4 mjeseca na štakama i sad sam se novu godinu... Sad si okej? Spreman sam, da, rekao bi da sam spreman. To je to, Nadam se da se ništa neće promijeniti. Veselim se vidjeti tu priču jer me zanima. Davno sam bio u Amsterdamu i stvarno je krasan grad i vjerujem da će ruta do tamo biti super. Nadam se da će ti vrijeme biti okej? Pa i pripremio sam se s tim da će biti kišno, da će biti hladno, ali ono... To je dio ideje, jel? Da. Trebali smo ići puno ranije nakon onog prvog piknika koji smo organizirali, ali onda, pošto ljudi nisu shvatili na vrijeme niti ideju, niti projekt, nismo uspjeli skupiti niti sponzorstva, niti ono... U biti jedini ključni problem je bio taj novac. Trebali smo skupiti novac da bi mogli uzeti kamper, da bi mogli isti taj kamper putem tankirati, imati hranu i slično. To su neke osnovne potrebe. Dobro, i danas si skupio tu ljude na njivu, organizirao si cijeli ovaj event i ideš jako u promociju ove cijele hemp kulture. Daj nam reci šta se danas tu događa. Ovako, danas smo se našli od jutra, lijepo popili smo čaj i kavu i prionuli smo zadatku koje što se nekad tu po ovim istim brdima brala kuruza. Da, sad je konoplja. Tako smo se mi dogovorili da ćemo organizirati branje konoplje, da ćemo skidat glavne vrhove svih ovih kompaktnih biljaka trenutno u polju, da ćemo to pokazivati ljudima proces obrezivanja, stavljanja na sušenje i sveg ostalog. I poslije kad završimo radni dan, poslije je koncert i za ovo. Ko nam svira danas? Danas su Kukus i Connect. Znači grupa Connect iz Zaprešića i Kukus iz Zagreba i bit će ono, stvarno bi trebalo biti lijepo. Kako si njih dobio da dođu u ovo malo mjesto da to dođu svirat? Mislim, oni su moji prijatelji, ja sam u svakom trenu isto tako za njih spreman napraviti sve, znaju koliko mi ovo znači, znaju koliko im dugo pričam o tom svom putu, o toj svojoj ideji, o toj svojoj želji da sjednem u taj kamper i da odem na taj put. I onda kad je to konačno ostvarilo je bio korak do realizacije, oni su stali tu i bili su ono. Super, baš mi je drago ovako, to je znači nekakva međusobna ono i suradnja i promocija. Ja to moram napomenuti, dečki izrazito dolaze tu zato jer je to dijelom njihova želja, ne uzimaju za to niti jednu lipu i sad... Znači oni skroz podupiru ideju i sve su baš ovako... Oni dolaze tu nastupat ono stvarno na jedan način humanitarno da bi se na donacijama prikupila sredstva da mi odemo za taj Amsterdam. Iz razloga tog, jer nisam te spomenuo, najbitniju činjenicu u ovoj priči s tim putem, znači dečko koji je s nama u razvojnom procesu od samog početka od sjemenka do ovog gdje smo sada došli, on se zove Kristijan Krajačić, profesor razredne nastave informatike koji ima priznato 80% invalidnost, probleme sa zglobovima i niz drugih zezancija zdravstvene strane. On je od početka stoječki cijelo vrijeme bio u polju i on će biti čovjek koji će sjediti za volanom kampera. Svaka čast. Ide do Amsterdama, čisto da i oni malo vide tu kulturu. Ja sam isto bio u Amsterdamu,
ali sad ćemo još i najvjerojatnije na povratku iskombinirati Canafest u Pragu, tako da će ono biti sportski pothvat i edukacija i super. Daj mi reci, hoće biti još ovakvih evenata, je li ovo sad nešto kao što si jednom probao ili misliš nekako ovo regularno? nam je drugi event. Dobro. Znači prvi event smo radili, mislim da 27.7. u vremenu kad je biljka išla iz vegetacije u Flaveren kod Cvatnju. Znači to je period kad biljka pokazuje spol. To je najbitnije, znači to je najbitnija stavka u ovakvom načinu uzgoja iz razloga tog koliko se na vrijeme ne eliminira muška biljka, njen pelud će osjemeniti kompletno cijelo polje, pa čak i sva polja u radijusu od 5 km. Okay. Tako da je bitno ono, svaki dan biti u polju u to vrijeme kad ona formira spol. Znači ona izbacuje malu pestilicu ako je žensko, ili izbacuje ovak sitnije, ne grozdiće izgledaju koja jajarca koja se poslije onako otvore kao mikrocvijet, kao da su se latice otvorile i iznutra izađe pelud. Znači muška se biljka treba eliminirati iz polja prije nego ona ispusti taj pelud. Znači nju samo režete, jel? Samo je režemo, mi smo i na tom eventu smo radili smutije od muških biljaka, tako da smo maksimalno iskoristili da su one su izrazito hranjive, pogotovo kad ih se tek ubere u onih pola sata kad je friško ubrana. Kao da si došao ubro salatu iz vrta, ono pola sata prvih je najsvježiji. Da. Tako da kažem, ovo je drugi event i naravno imam u planu raditi još ovakvih evenata. Idući event, već ga mogu sad najaviti, je 24. iduće godine, sigurno ćemo raditi ponovo ćemo saditi ovo polje. U tom periodu ćemo ono simbolički stavljati biljku u zemlju, ljudi će ovako što su došli na berbu doći nam pomoć posaditi i isto će ostati na nekom programu. Super, odlično. Drago mi je da imaš planove za to. Reci mi, ljudi koji to još ne prate, ti te mogu naći, znači ja sam te prvo vidio na Instagramu da tamo stavljaš. Instagram je jedina od platformi koje se aktivno koristim i nju koristim ono u nekakvu promociju cijele te priče, u promociju sporta i slično. Instagram je glavno. Pratite na Instagram. Mihael Zornjak, Instagram, I Green Dream. Green Dream Team Official to je taj drugi. Dobro, evo, ne znam, ja mislim da je genijalna ideja i da će se tu jako puno korisnog i dobrog stvoriti od ove ideje. Naravno, mislim, primjerom se vidi koliko ta biljka zbližava ljude, koliko ima različitih energija sad u ovom trenu na polju, a svi imaju istu ideju i svi su pozitivni. Meni je to zakon. Ja nekako na ovom channelu fakat hoću da se tak nekako dobre ideje i naš onak dobri ciljevi promoviraju i... Jedna od ideja još koja je bila u start ovog projekta, ja sam sjeo na bicikl i otišao u Grape, u Samobor i... Od ovog Rimca. Rimca, da, i zamolio sam da mi daju na korištenje njihov električni bicikl, onaj G12H prvi model, da bi Kristijan mogao sjest na taj bicikl i da bi mogao krenuti sa mnom. Nisam nažalost dobio odgovor. Tako da, mislim, imao sam čak i ideju na neki način tim put i kroz taj put približiti ljudima ideju da se od konopljinih vlakana znači mogu raditi apsolutno hrpa stvari i znači konopljina vlakna zamjenjuju sva već karbonska vlakna, znači Bugatti, Mercedes, BMW, luksuznih serija, oni svi imaju na primjer obloge vrata iznutra odrađene od konopljinih vlakana. Znači prva karoserija auta Fordova napravljena od konopljinih vlakana. Ljudi tuku malje masovi. Vidio sam to. To je genijalan video. Moja nekakva ideja je bila da Rimac to podrži na način da dobijemo bicikl i da možda razmisli o tome na način ajmo napraviti ramu od bicikla, od konoplje. Da se na taj način potakne ljude u Hrvatskoj. I mislim, te čovjek da je rekao da ja ću proizvoditi to i to od konoplje, 100.000 Hrvata bi se uključilo u to priču. Sigurno. Jer paše na ideju električni bicikl, ne troši se brzo se prirodno. Ekologija je ključ u ovoj priči. Uz te medicinske benefite ekologija. Znači, hektar konoplje mijenja sječu 4 hektara šume, realno.
Nju su prije sadili onako u poljima kukuruza između redova, da bi ovaj protein sav padao okolo, onda bi kukuruz bolje rodio kad su sadili konoplju između redova. Znači, konoplja je idealna kultura za pripremu zemlje za ekološki uzgoj bilo koje kulture. Znači, ukoliko ti želiš na ovoj tu parceli saditi konoplju, jagode na primjer, ti samo moraš 3 godine prije toga saditi konoplju. Konoplja će izvući sve štetnike, pesticide, teške metale iz zemlje. Oplemeniti tlo. Oplemeniti tlo i pripremiti ga za ekološki uzgoj. To je, i cijelo vrijeme sjećaš konoplju, radiš sječku, radiš si kompost, gnojivo i pripremaš se za te eventualne jagode ukoliko te ne zanima konoplja. Vidiš? Tako da, ima hrpu stvari. Mislim, to je čista celuloza. Možeš doći tamo, vidi, sad su posjekli te biljke, vidi, snimi strukturu vlakna kojeg skidaš, snimi strukturu stabiljke. Znači, kompletan potencijal zamijeniti drvo. Od konopljinih vlakana se radi zamjena za plastiku. Ima konopljina boca, postoji. Znači, to je sve... biorazgradiva, baciš ju negdje u prirodu i nije da ostane 500 godina, nego... Naravno. I takve stvari samo nisu još nama dostupne, jer su trenutno preskupe, još nisu došle u toliko masovnu proizvodnju. Ali mi radimo na tome. Mi radimo na tome. Svaka čast. Evo, Mihael, hvala ti lijepo za ove informacije. Jel imaš neku još onako motivirajuću poruku za kraj ovog videa, što bi rekao ljudima koji prate? Nažalost, izmotivirat ću vas ovim, mislim, bez žuljeva kruha nema kruha bez motike, tako da je to jedina motivacija, ali imajte ideju, probajte pratiti neke trendove, odite i na taj Instagram vidite šta se u svijetu dešava, dajte da vam informacije budu dostupne, nemojte da vam stalno neko ograničava informacijama na 3-4 programa koje imate doma u dnevnom boravku, a situacija u zemlji je takva da ljudi više iz kuće u kuću ne idu popit kavu da bi razmijenili informacije. Mislim, to je žalostno. Šećem gradom, u Zagrebu više nema mladih ljudi. Ili su turisti, ili su stari ljudi od 65 godina kojima točno na izrazu lica vidiš koliko pate za tim da im djece nema. Stao sam neki dan, mislim, evo sad sam se naježio, nije da to pričam jer je kamera uključena. Stao sam jedan dan, čovjek kojem se probušila guma. Imao je 75-80 godina po mojoj procjeni, žena isto tako. Oni su bili zaljubljeni ko prvog dana. Gledam na križanju, on se muči, hoće dići taj auto. Ona ga tapša onak po ramenu. I ja onak ni 5 ni 6 dijete mi u autu, žena, ja stanem sa strane, žena je to snimila, objavio sam ja to isto na Instagramu, ne zato sam rekao daj ti to snimi, ide na to. Mene je žena onak isto na kraju potapšala, pao je kamen sa srca i ona se rasplakala i rekla to inače za nas rade naši sinovi, ali oni više nisu ovdje. Mislim, mene takve stvari, baš me raspustuje. Tužna je situacija. Evo, ja baš gledam iz ove perspektive, ja sam isto sad bio otišao u Irsku prije skoro godinu dana i evo, njima se isto to dogodilo prije nekakvih 100-tinjak godina da im je pol države se iselilo van i zapravo baš zato što su otišli van, skupili informacije, naučili novo i vratili se sa znanjima su i pomogli i digli ekonomiju i sve, tako da ja se iskreno nekak nadam da će se to Hrvatskoj dogoditi, da će ljudi zapravo uzeti ovo pozitivno, neki onako skill koji su naučili vani ili nešto i onda to doći i tu primijeniti da i nama bude bolje, jel? Ne znam, ljudi su razočarani političkom strukturom i ljudima ne ulijeva ni u jednom trenu još povjerenje, ja sam sad tu zaradio neke novce, idem se ja vratiti u Hrvatsku, jer on ne zna di se vratio, ne zna u ovom trenu di će uložiti novac, ništa onda ne zna. Ala Karabatić se kandidirala za predsjednicu, mislim, pozdrav u ovoj prilici Avi Karabatić, Miroslav Škoro. Ja bih volio iskreno da Miroslav Škoro dođe tu, stane među ove ljude i zapjeva Nedjeljajte mi ravnicu pred ovim poljem i kaže ajmo cijela Slavonija, zasaditi cijelu Slavoniju, ajmo vratite se svi iz Njemačke u Slavoniju. Tak se rade kampanje, mislim. Ljudi, evo, iščitajte iz redova, neću više, jer ja ostajem živjeti u Hrvatskoj i draga mi je Hrvatska. To. Miha, hvala ti lijepo za informacije i sve. Hvala tebi, ukoliko vam bilo šta treba, javite se, još ćemo dosnimiti. Definitivno. Ljudi, vidimo se. Riješeno.
Hvala što ste gledali video, definitivno lupite subscribe button za još videa na mom channelu. Lajkajte na Facebooku grupu Powerballs jer tamo objavljam malo stvari o proteinskim kuglicama koje prodajem. Dodajte me na Instagramu, tamo objavljam cool slike kroz dan. Objavljujem i statuse na Twitteru, stavljam mišljenja, pratim tehnologiju. Koristim i Snapchat za kratke snapove. Ako koristite LinkedIn, dodajte me tamo za malo više onako ozbiljniji content, tamo sam stalno radi posla. Imam i TikTok account, tamo stavljam kratke videe. Blog mi je još pod izradom, ali koristim Steemit za svoje mini blogove i tamo stavljam sve od slika blogova do videa. Tako da ljudi, vidimo se u sljedećem videu.